Salam aja jua guys nah. Jumpa kita nggak lama. Jenda kami goro bawakan gendang salih si terbaru arah ciptaan abang kami Remi Abe Tarigan. Sinde kensa MK agi kami turang bayu ame kertika beru ujung. Sir judul lalak merso. Memang adi merga Tarigan nenda beberapa karwenda anak sintu enda lalap nge merso tapi hatinya baiknya lalap nande karo. Ya Bayu, mare babakan dulu gundai mari. Ngendende kendu mama tiga ne kelalona yang merso lalap. Gua. Ya Bang Ropo, si biasana. Palo.
Bila